I dobar dan ljudi i dobrodošli u novi video, novi vlog na kanalu Ping Pong Gamer. Hoću da kažem Legend of Zelda, izvinjavam se, zato što sam navikao na Ping Pong Gamer. Legend of Serbia. Legend of Serbia, ja, izvinite ljudi, nisam navikao na promjenu imena kanala. Danas ćemo da snimamo treći vlog, treći vlog na kanalu. Opet piš. Nećemo da... Sad, već sam bio rekao juče da je on treći vlog, danas to je bio drugi, što sam se zbunio. Znači, izvinjavam se, trebao sam snimiti Clash Royale video, ali nešto se pobrkalo, nije htjelo da se stavi na YouTube. Sve u svemu, imam ovo ovdje. Malo ćemo se prošetamo. Tu je i ovaj Ping Pong Gamer. Da, tako se mi zovemo. To je naš ime kanal se zove Legend of Serbia. I tu je Ninja Turtles. On je imao 2 godine. Samo da vam kažemo novo, da će vjerovatno izaći novi serijal, vlogovi. Pa već je izašao, ovo nam je treći vlog. Nismo stavili još na playlistu, ali... Da, ima vremena. Mazo? Ovdje smo sa našim novim psom. Da, nikad ga niste vidjeli, evo ga. Vidite, on je jako mali i ima samo 7 mjeseci. 17? Nije 17. Ninja Turtles. I malo ćemo ići, malo ćemo da razgovaramo. Mazo, pozdravi ljude. Mazo, dođi. Ovo je on, ti kave. Snimat ćemo možda videa još. Da. Vjerovatnije. Ali bili smo veoma leni. Snimat ćemo moj kanal. Dobro, znate već, godinu dana. To je veliki period. I dug. 2 godine. Pazite. Pošto imam 4 videa. Poslednja 4 videa, to je poslednja 3 su nam vlogovi. Tako je, i ja sad... Veliki je to problem. Ja sam imao pre 2 godine na moj zadnji video, da imam 4 videa ćemo. Sada ćemo da snimimo još 6. I to će biti... 6 videa. Ja samo da vam kažem. Dobro, ovo je jedan. I to će bude 10. Govorit ću Ja. da ćemo za svaki 10 vlog da to bude specijalno. Vidjet ćemo. Znači, evo ako... Znači, možemo nasnimiti jedan gameplay, nikakav problem. Sad imamo dosta igrica. Ja, ovo je mali trči ko budala. Evo kašlje koliko trči. Smiri se. Samo da se igra, samo da trči, samo bilo dulje. Malo mi uspori. Sada vam kažem da ima mnogih igrica. Jeste? Znači, jučer sam trebao snimati Clash Royale. Snimio sam video, uključio sam live stream, ali nije htjela da ide direktno na YouTube. Sad ne bi da se hvalim, ali... Prvi sam u svijetu. Prvi sam u svijetu. Koji je otkrio za kartu. Pisala je New Card. Sad, ne znam, ipak nisam otkrio prvi svijet. Uz New Card 2018. Barbarian Barrel mi je izašlo. Ali verovatno su kupio na kanalu MOL, on uvijek prvi izvještava o tome, o tim Clash Royale vestima. Međutim, niko nije ništa stavio, čak i Clash Royale, njihovom Twitter nalogu, što me čudi, što znam da oni uvijek stave. Da, dobro je što će, običali su da će svakog mjeseca da daju po jednu kartu. Sad, koliko ja znam... Sljedeća karta, sad koja će stići kartica je... Sticky Archer. Barbarian Barrel. Znači, evo kako je trebalo da bude. Prvo što, znači, to je još pre pola godine sigurno. U failovima Clash Royale pronađene su 4 karte. Ghost, Barbarian Barrel, Magic Archer i Sneaky Archer. Sad da vam kažem, od te 3 kartice, Ghost, Barbarian Barrel i... Barbarian Barrel
i Magic Archer. Jedino je Barbarian Barrel ostao netaknut. Tačno. Htjeli da ga menjaju. Ghost je bio, znate kakav je bio. No, on je promijenio Royal Ghosta. Ghost je, Ghost nam postoja, Magic ili Magical Archer? Ghost je pre na slikama u challenge-ima imao on je bio u zatvoru, to jest, ali imao je onu šipku. Je li Magic Archer ili Magical Archer? Magic. Znači bio je Magical Archer isto najavljen, to je bila jedna karta koja se ništa nije znalo o njoj. Jedina karta koja se ništa nije znalo o njoj. Magic Archer, znači to je Magical, on je sad Magical Archer, znači sve karte su promijenjene. E sad, Barbarian Barrel. To je karta koja je ista, to će biti epic karta, to se već sve zna o njoj. Znači ista je kao i pre, ništa se nije promijenilo, ni slika, ni ništa posebno. Međutim, trebalo bi pomriti s ulice. Trebalo bi da bude to i Sneaky Archer, koji je još jedina karta koja je nađena u fajlovima. I za sad je to nađeno, sad nisu tražili ništa novo, ajmo mazo. Ništa novo nisu tražili, tako da možda ipak dođe neka Ali karta. Magic Archer se... Na primjer Zepis i Hunter. To su jedine karte koje... Koje su stigle, neki update je iznenadno, jedan dan. Mislim da četvrtak bio nekako. Joj, jedan youtuber, mislim da ga dosta poznaje, Molt, on je jedini koji je snimio nešto o Zepisima i Hunteru, i novoj areni, i Lektovoli, i novim čestovima. Da, on je bio prvi koji je to otkrio, međutim... Supercell koji je to najavio, a niko nije čistio. Niko. Zato što svi to gledaju. Ćao. Međutim, niko to nije snimio. Niko o tome ništa nije rekao. Magic Archer radi znači da nas više videa. Danas ćemo za moj kanal vidjeti još. Da? Šta kažeš? Ne, ovo će biti jedan video. To je za moj kanal. To lupaš ti. Čudi me da niko to nije snimio, da niko ništa nije rekao. No dobro, Supercell, ali Supercell je pre stavi kartu, pa ostavi mjesec dana da čekamo. Pa tek onda opet čekamo mjesec dana za jednu, mjesec dana za drugu, pa mjesec dana za treću, pa mjesec dana za četiri. Znači 5 mjeseci za 4 karte. Ali Zepis i Hunter su samo došli. Jest. Zepis i Hunter su jedan dan trajali. Jednostavno. Čudno je to. Pa da znaš. Čudi me da niko ništa nije rekao oko toga. Ali dobro. Hajde kola. Gdje si? Već. Nova kapsa će da stigne za mjesec dana. Jeste. 20 dana, 20. Da će za mjesec dana da stigne nova kartica. Uz svakog mjeseca stigne nova kartica. Tu, ja mislim da će bude ovaj... Magic, Sneaky Archer? Ne. Neka daj tu buretu. A ne lupa. Može dati, ali neće dati. Neće. Ali nadam se da će stigne, ali za sigurno 50 dana će da stigne. Magic Archer do Hobbita. To bi bila prejaka kartica. Pridrži ovim te. To bi pucalo. Evo drži ti. Samo ga pridrži.
Znači, već sam najavio da će vjerovatno biti novih videa u skorije vreme i ovaj dan, pa... Sad idem. Jednog Nenad. Kako to ne? Znači već smo rekli Neko i nepoznanog već znate kako je i znači vidimo se u sljedećem videu. Adios.